Odofopa me giri se ho ye me so me ho ye papa se me ma be ka won sa efri Adom TV na dwumadi a wo he eye Nkuranhyɛ dwumadi me a me de dwumadi ho cha me edi am je so wonim dada Apostle Dr. Nita Kotegu me ma kwaba eda wase se wonya wo mre ede be ha me wetimi ato nsa afro obi ye kosoa adwene ye ho se the here da ba ye be ne den. The struggles with pains of lives, the struggle with the realities of life most often come to stay at your doorstep and there's no way of escape. To be also an panel be open. Asa yato enkra afre wo hia. Asa yato nkra afre obre. Asa yato nkra afre ahuhia ne nsohwe. Asa wo nko an yato nkra afre neoma enye abeto opra no se emfa anyonko. Utwa benkum a wo hia. Twa won sani fa e obre ohwe wanimu a sebe e apinidie hwe wachi a e yahuhia sebe wo de abrabo a wo bui enkoyi ohwe awade mu a punyo usikasem kota apomodne enkoyi e dropo a atwa ma wo betimi akoto akoye wayare no unya sikanto wadu baby a friend University of Adversity a school na waduro no na school ya ntra ho ensu na esua de. When you look around, you don't find anything in your life that makes sense or gives you joy. O show abrabomu, e show wunfiemu, wabusuamu, minima busuamu na say ye ba busuanum. Ya jeto. Onipa o sika power busuanum yi 50 Ghana. Abusuanu nyina o. De o sika pia de 50 Ghana na to, de o sika pa no. Na oni e ko no sen, je say wan hwa adaka kwa nya nto. Ba mpaba. Hwe e wo mu se enkoyie. Na o hwa abrabomu a, na obisa adenti na mebubra. Adenti na me kwa me be wiase adenti na me ware obawe adenti na me dem be hye sa o hawe mu onyame bua me na yimi firi mu onyankopon onyi wo firi mu kosi mra wa be yi wo firi mu eyo haba ko ufiri mu na akofoforo mu na mpa abo na se pa pa nyankopon ebua me na obrabo no ayedne ensohwe ne apinidie ahohiahia ne obre na sebe ene oda mpa so ento oda wo na kwaya sabia yare anya okra ye ntudi emma wa ko hospital akwa hospital wunya sabe mekan award awo abo ebi aya baba awa be ma bi crash won so pe yesa ho so nyefe ba ya sha kromo bi anka nka se I love you da campus wa ka se di ma china me ko ya ho ade wo so de da bi I love you be ka kire be do aware ya na eja ho na akopɛ foforo aware no asa bodua aware so komu a acha abusumi nsia wo fiefo nyina kwa aware a won che na ba fie ni nyina yo haw nya penidie na wo hwe ne din a utumi say na me nim ne atome ne mabusuafo na me hu de nti abrabo enkuguo na adware yen. I don't know about your life today. Maybe your dreams are not coming to pass. Ebia na wawade enda so no enkoyi. Ebia na abrabo oni so de hunu enkoso. Ebia na wadwuma wo ye no mfa so obia maso. Na so ndimi nyae wade so wo no say nie ukura Ghana must go bag me no nsa benku nifa oye odie na apinidie osu ekulag obre na awerho empo ebi hyewachi enkuguo ne empo ensohwe na de na mabrabom na Yesu hwe odi no say come unto me sa afre wo na wo frɛ wo ensu edum pempenso bi a eni se ujagidi nyenda so na de have hope na men kan se mi je in the midst of your setbacks. In the midst of your problems, learn to make meaning out of your crisis. Check out for the factors that brought you this far and find out the lessons you can learn from it. She said, translate, dear na me yo ya anamanyo. Dear no be yo ya and no be anya, I do not do some pempen so we. Tabene show to ya menu ya de pa. Dear na me kaye aname dwene ho ye de do some pempen so we. You are looking for the factors that brought you this far and accept responsibility say ni aba no aba afi dear na betimi asuen free mu. What are the lessons that I can learn from where I am? And yet I will hold lessons. And happy lessons. Dear na mesua e wonia e de ba yeso. ABS to breman menua de entem e me de me di hia. What are the significant things that brought me far? What can I do
What way can I think to reduce my pain? Adwin ben na metimi adwene na ate ma were ho ene me brɛ so. Yes, me wɔ de hi Adom. He say me pre de. Nanso ɛde na metimi asua. Ɛna de sua ba bi bebre. Se wokɔ mo frɛ ne sa devil fidie mo frɛ ne internet. Na mo frɛ ba ko be Google. Obenya how to work over my problems. Na what tapo won say anu yaba. Everything you want to do can be found on the internet. Don't waste your energy crying. Start wasting your time exploring. There are people who have gone through what you are going through before. They are wise people. They are mature people. You will nyansafo ne won a wapo wa fa sa de mu da wadi nkunim. Kodan won. Emra odi isu ya odi twedwa so no. Jai na pet the ntia abanasa. They would the ntia abanasa. Enwum bi a meti o se e would the ntia ohiaba ene would the ntia so hwe so ba. Mse baba bi na to nwum mi rafi. Na the ntia wo de na ba no. Wo na betimi ahemu aye. Focus on the reasons and focus on the lessons than focusing on the pain. Yes, abanasa. Why should it be negative when you can maintain a positive outlook? Maame no asabe na moja etu no mfie domie no. Na wa transe ahwedwa asu Bible no mo asu na otondokro mo school na me so that maame no 12 years maame no na otondokro mo bebe me ko school wa asu na obi adwane no dako okenya no ho ehye ne hu nkuran ese bebe amaduru we se me ne saka agenkwa no ntoma pa no a menya hoto. It is time you have to lift yourself up from the bed of sorrow. It is time you have to lift yourself up from the bed of regret. It is time you have to lift yourself up from the bed of bitterness. Or yaudie no, awerɛhoɔ no, subɔbɔ no. Emre do esa wo sɔre saa kɛtɛ no so. Na hyɛ ho nkran. Now you free sabi that boredom, that anxiety and stress, they will never help you. Re-evaluate your life. Kura wabra bom na hyehyɛ no foforo. Reframe your thinking. Hyehyɛ adwene a wo dwene. And ask yourself, what can I do to maintain mental, physical, and emotional stability? Then I met him my brother Edimu. Examine your thoughts, examine your emotions, examine your beliefs and attitude, and change them. Disrupt the negative energy. As a lighter, as a brother wompe, do no, na pe kanya for nam wadwen proso. I think also, and keep your beliefs on the optimistic way. Nya wo ye nyina nyenda so. Nya ye nyina pensempa. Wo kan semfo a waka. Na kan sempa a waka. Ba nya aka ka be kenya wo eye sempa no. Ensem bone ne semfo ne se bi nkugu asem ba adwen proso. Twagu na ka de be hye onkuran. Wate. Bebe waduro no, wabra bomba we. Enyi ntumu sem ye hiani. Enyi ntumu sem de ma ware asai. Enyi ntumu say, well, this is my condition. Me yare no da bi enyi ntumu da. Ka che on se bebe maduro no. Me sore afiri mu akoyediem. Aha na meja wo. Na me de na asama woni aso masini ya adwumade ba ho a wo Adom TV a. Me de adwuma kofo nyina ase. Efiri me production team ena camera ena empo sound fo nyina me modin ana memmo Thomas Priscilla ena empo ama na me na Festus ena Gifty ena osmosase. Wo a wonya amrehwe me ka ne sen. Wonya onyame entina. Odofopa